No, 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 no. No, no, no. Siaki, gakondo boy. Murengereka nkubwire njyewe narumiwe. Reka ngushimire kandi nkwiyegereza kuri Menya Ukuri Radio na TV. Numvise nkurimbwira ko abawe bahindutse. Nk'uko bisanzwe n'ubundi n'ibyishimo byacu kubana namwe. Aho usanga umugabo yicaye imahanga yo. Kuri mikoro muracari kumwe n'umwarimu wanyu mukunda muri benshi ubagezaho ibyo mutasanga ahandi. Atuje tekanya ryohewe. Tuzamuka nako karirimbo kitwa Abagabo kamaze kugera hanze k'umuhanzi Yake, umusore ukora indirimbo nziza cyane. Mahanga yo. Bamwe bati hoya nje. Gushishikariza kuja kuri YouTube channel yiwe yitwa Yake, hanyuma ukayitegera. YouTube channel yiwe yitwa Yake Nibo Official. Abandi bati hoya ni nyakakagabo, abandi bati hoya ni muze turwaneyo. Indirimbo nziza cyane rwose, aho kumwisho nanje niyumvisemo muri iyi ndirimbo. Gaho hindukiza amaso yawe. Nanamushimira uyu musore w'Imurenge Gakondo Boy. Mazore babo bitanze. Hanyuma rero kuri none tugarutse n'ikindi kiganiro ciza cyane. Uyu mwaka twarabibabwiye ni umwaka wo kubashaganya, cabuze kubasheganya nk'uko abandi babivuga, urashobora kubivuga uko ushaka. Tugarutse kandi kubasheganya. Ngaho nawe bwira mugenzi wawe, usheganye mugenzi wawe, cabuze ushaganye mugenzi wawe, umubwire ngo Menya Ukuri Radio na TV yagarutse n'ikindi kiganiro. Ngaho byuka ugitegere. Hindukiza amaso yawe. Mazure babo batawaye. Nabagabo, 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 nabagabo. Ati nabagabo. Kuri none rero niki tugiye kuganiraho? Nabagabo, nabagabo, nabagabo. Impamvu muri Amerika hazakomeza kuvuka indi miryango, abantu nibatitonda, cabuze nihatagira igikorwa. Nabagabo, 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 nabagabo. Iyo niyo topic yacu ku munsi wa none. Nabagabo, nabagabo. Reka tugaruke tuyikuramburira. Nabagabo, nabagabo, nabagabo. Niyihe mpamvu rero ituma muri Amerika hazakomeza kuvuka indi miryango, abantu nibatitonda ngo babe hange? Kubera iki iryo jambo ari ryo dutangizanije? Nabagabo, 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 nabagabo. Abatemeye. Reka tubanze tuvuge kino kintu dutangira kugira ngo abantu baze kumenya iyi Amerika. Kubera iki tuvuga iki gihugu ca Amerika? Cabuze kubera iki iyi Amerika n'abanyamurenge bayituyemo basa naho ari bo bari ku mutwe w'ubwoko? Dushiraho abatemeye ko turimbuka. Kubera iki ibyabereye muri Amerika bikwira ahantu hose? Nabo bafite imiryango. Igihugu ca Amerika ni igihugu ca mbere ku isi, bityo abanyamurenge batuye muri Amerika nabo niko gaciro bafite. Erega nabo bafite abana. Ari umugani baza baca ngo umwera nguhera ibukuru ngugakwira hose. Abo bagabo nibo. Kuba rero abantu bari muri Amerika by'umwihariko abanyamurenge ni facteur ikomeye cyane igaragaza yuko abantu batuye muri Amerika n'ubundi bafite cabuze bitezwemwo ibintu byinshi kandi bafite imbaraga zikomeye cyane,
ndetse bafite n'uruhare runini cyane mu kuba bogira ibyinshi bakora ku bwoko. Impinduka zotangirira hano muri Amerika zogera ku isi hose, yewe n'iwacu ku butaka bwacu. Niyo mpamvu iyo tuvuze ngo Amerika, abanyamurenge batuye muri Amerika, ntabwo bari ikintu cyoroshe. Ariko iyo tuvuze gutyo uko nyine ntabwo ari uko tuvuze yuko abandi batuye ahandi wenda badahawe agaciro. Oya ni ukubera yuko kino gihugu turimo ni kimwe mu bihugu bikomeye cyane ku isi, rero ni nacyo cya mbere. Ijambo rya gatatu, kuba abanyamurenge batuye muri Amerika bari nko ku gasongero k'isi, bityo rero ikintu cyose bakenera gukora bokigeraho kandi cyane. Ijambo rya kane, kuba abanyamurenge bari mu kavuyo hano muri Amerika by'umwihariko, kuko nibyo koko muri Amerika hari akavuyo n'amacakubiri no kutumvikana no kwirema ibice, ni intsinzi ku mwanzi. Ngiki cyo bisobanura ku bantu kuba hano muri Amerika hari akavuyo kaza kanakwira n'ahandi nyine hose hari abanyamurenge ku isi. Muza mubibona ibitutsi kuri za WhatsApp, abantu bagatukana. Iyo habeye ibikorwa hano muri Amerika, mubona abantu bashishikaye cyane, uri mu Kajembwe, uri Kampala, uri Nairobi, bose bagahaguruka kubera ibintu bihaye binabera nino. Yewe ugasanga nta nubwo wenda bigeze banahagera. Nicyo nahoze mbabwira ngo ni ukubera yuko iki gihugu kitoroshe. Ngaho hindukiza amaso yawe mazure babo bita. Rero kuba hano muri Amerika abanyamurenge batuye ari ku gasongero ku isi, ari igihugu cya mbere ku isi, kwica ubumwe, cyabuze gusenya ubumwe bw'abanyamurenge batuye muri Amerika. Abanyamurenge batuye muri Amerika batumvikanye, buriya uba wishe ubutabazi bw'ubwoko. Ntekereza ko iryo banga n'umwanzi arizi, ari nayo mpamvu wenda ashora imbaraga cyane mu gutuma hano muri Amerika hataba ubumwe. Abanyamurenge batuye muri Amerika bagize ubumwe, byokuriraho yuko abanyamurenge bose ku isi bagira ubumwe. Ibyo ni ukuri. Muri Amerika rero ubu ngubu hamaze kuba imiryango myinshi cyane. Hariho Mahoro Peace Association, ariyo yabanje kubaho, dore ko imaze imyaka irenga 17 iriho ifunguye amarembo. Nyuma haje kuza ikindi cyiswe ngo ni Mahoro Nyakuri, kiza gushira mu matsa namba ariko navuga, ariko nacyo cyabayeho nubwo cyaje gushira. Nyuma haza kuzaho Banyamulenge Mutualite, ubumwe. Wenda n'abantu bavuga bati Mutualite yaje gusambura amahoro. Oyaye, ntabwo ariko byagenze, nuko byanageragejwe mbere kugira ngo mahoro icikemo, ariko nyuma nyine biza gukunda. Hari fagiteri nyinshi abantu bovuga zatumye bidakomera, iyo Mahoro Nyakuri idakomera. Kandi bamwe mu bari babirimo harimo umugabo witwa Desire Rusingizwa, wiyamamaje ahatana na Gahakanyi. Nyuma Gahakanyi yaje gushirwaho n'igikundi cy'abarwaganje. Nigeze kubabwira ico gikundi cyitwaga ngo n'abatekinisiye ba Mahoro, kirimo abagabo bayoboye Mahoro, bafite influence muri Mahoro. Claude Rwaganje nyine n'ubundi wabaye perezida wa gatatu wa Mahoro, n'uwitwa Jean Paul Shaka wabaye perezida wa kabiri wa Mahoro, ndetse n'uwitwa Ngoga
utuye muri state ya Ohio n'undi witwa Gilles wo muri state ya Ohio. Ako gakundi niko kashizeho uwitwa Michel Gahakanyi, bivugwa neza cyane yuko uwitwa Desire yari yamutsinze, yamurushije amajwi. Hanyuma hazaho kubaho kugumuka, ntibabyumva ku gikundi cyari gishigikiye Desire, baratangiza ico bise ngo ni mahoro nyakuri. Mu bari bashigikiye Desire, perezida wa mbere wa mahoro, wabayeho perezida wa mbere wa mahoro witwa Dr Kigabo, nawe yari abarimo. Uwumva rero ashobora kuvuga ngo Banyamulenge Mutuality ubumwe ngo niyo yabanje ngo nabasambuzi ngo barabitekereje, nuko nukwirengagiza cyane, ariko byashatswe kugeragezwa kenshi kugira ngo mahoro icikemo bitewe n'ibyo abantu benshi bagiye bayinenga. Kuri ubwo birafeilinga, ariko kuri inshuro bicamo. Uko nukuri abantu batagomba kuza birengagiza. Nkuko twari tubivuze rero, hariho Mahoro Peace Association, haje kubaho Mahoro Nyakuri nayo iza gushira. Ubu hariho Banyamulenge Mutuality ubumwe, hakabaho na Mulenge Youth USA, urubyiruko rwigenga rw'abanyamurenge. Ikindi hakaza kubaho ama organization menshi cyane y'aba individu bagenda batangira bakora ibikorwa iri ya ruguru iwacu, bafasha abatishoboye, hari abafasha abapfakazi, hari abafasha imfubyi, hari abafasha abana bato, hari abafasha abakuze, hari abafasha abana n'ubumuga. Ibikorwa byinshi, ama organization menshi y'abantu usanga bagenda batangira kugira ngo bagire icyo bamarira iri iwacu kuri gakondo. Ibyo byose rero ni ibintu biri no muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bitangirwa n'abantu bari no muri Amerika. Hanyuma rero bipfira hehe? Hano muri Amerika bipfira hehe? Nkuko nabibabwiye, icyo twaziye uyu mwaka ni ukubasheganya, ni ukubashaganya. Uko ubishaka niko wobyita. Hanyuma dore aho bipfira ngaha. Abari muri mahoro bayibamo kubw'izihe mpamvu? Kubera ko abantu bari muri mahoro bayirimo kuri none. Hariho impamvu nyinshi cyane, reka tuze kugerageza kuvuga zimwe muzo twabakusanyirije nkamenya kuri radio and TV. Ijambo rya mbere, hari abantu bari muri mahoro kubwo gutinya yuko baramutse bagize ibyago bagapfusha babo, batobona uburyo babashingura, cyabuze batobona ubufasha, bigatuma uyu munsi wa none bakiri muri Mahoro Peace Association bazi ngo nitugira ibyago tuzabona abadutabara, dore ko cyane Mahoro niwo muryango umaze igihe kinini kandi ugifite ubushobozi bwo kuba boshingura umuntu. Bityo rero nubwo hari uwoba adashaka kwibamo akayikorera ibyo gusa kugira ngo napfusha uwiwe azabona ubufasha, ikindi ntagira sibirori azabona ababitaha, ubwo nyine bigatuma asa nk'umuntu wemeye kuba imbata kubwo gutinya ubuzima. Professor nuko bubaka igihugu mame Ikombe TV, thank you. Hanyuma iyindi mpamvu ni ugutinya, ubwoba bwo gutinya FPR. FPR ntawo byirengagiza yuko yagiye ishirwa mu majwi cyane n'abantu benshi bavuga yuko igira ukuboko gukomeye cyane mu bwoko bwacu. Bityo rero abantu benshi bakaba muri mahoro kugira ngo base n'abantu bihisha buriya bwoba bwo kugira ikintu bakora ngo bazane impinduka. Babizi wenda banabiruzi yuko muri mahoro hashobora kuba hari bitagenda, ariko kubera yuko mahoro n'ubundi yagiye ishinjwa ivugwaho yuko nta tandukaniro ryayo
na FPR nk'uko twagiye tunakora n'ibiganiro natwe tugaragaza uburyo bigenda bihura, abantu benshi mu kwitinyira bakiryamira muri mahoro, bakarambarara, bagatuza, bakavuga ati nta kundi, icya mbere reka niramukira amahoro, mfite agatwe gato nkakarinda uruguma. Hariho indi fagiteri ikomeye cyane itumye abantu bakiri muri mahoro Peace Association, ni igifamiye. Iki kintu abantu benshi bakunda kucirengagiza no kugikuraho, cabuze bagasa naho batagiha agaciro, ariko kirahaba. Iyo tuvuze ngo mu matora yakozwe, aho umuyobozi w'amahoro uriho kuri none yashizweho, hariho aho twagiye twumva amafamiye nka famiye y'abanyabyinshi kavuga ngo nimureke tutambutse umuntu wacu kubera yuko ari umunyabyinshi, bakanabihuza nanone ku mugabo utuye uri muri Kongo mu batabazi batwirwaneho, wari uyoboye igikundi ca Android ngo ni Gakunzi, ko ari umunyabyinshi. Ibyo bigatuma cyane abantu barambarara kuri mahoro kuko iyobowe n'umunyabyinshi, igasubira kandi mahoro ikaba ariyo isapotinga cyane twirwaneho. Ubwo bakavuga ngo abanyabyinshi twese reka dushigikira abantu bacu. Hariho uwabihakana ariko niko bimeze. Abandi bakavuga bati kubera yuko Azarias Ruberwa ari umusita, twagiye tubigarukaho cyane, bati nibyo tumushigikire kuko n'uwacu w'abasita. Abandi bati Honorable Nyarugabo n'uwacu w'abarundi. Abandi bati Gideon Cabuze Makanika, bati n'umusinzira. Bityo abasinzira bose bakavuga bati reka twigumire muri mahoro kuko umuntu wacu mahoro imuhaye agaciro. Bakabikora cyane nyine bakanabitindaho kubera yuko ari ishaka ry'igifamiye. Ibyo urashobora kutabyemera, ariko ni ukuri abantu batakwirengagiza. Kandi n'ibimenyetso birahari kandi bifatika, ndetse n'ibyo byose bimwe twagiye ducamo, ni ukuri kw'ibintu guhari. Iyindi fagiteri rero ni fagiteri y'abanyapolitike. Abanyapolitike twagiye tubivuga, tunabigarukaho cyane, tugerageza kugaragaza uburyo mahoro ihuzwa na RCD. Ugasanga mahoro muri mahoro RCD ifitemo ukuboko gukomeye cyane, ndetse yewe ntihari n'abatinya kugaragaza, bakanabivuga yuko umwe mu bayobozi ba RCD muri diaspora, Dr Kaniki, ari uyoboye mahoro Peace Association. Nawe ubwiwe hari ikiganiro bigeze kubimubazamo, ntiyigeze abihakana. Niyenda wenda nitugira umwanya icyo kintu tuzakigarukaho cyane. Ikindi fagiteri ituma abantu bakiri muri mahoro Peace Association kugeza n'ubu, ni ukuba ari igize igihe kinini nk'uko twabivuze. Hariho abantu bikundira kwibera mu kintu bakabona kimaze igihe kinini, bakavuga ati ntabwo dushaka kuja mu bindi bintu, dore ngo imihini misha itera amabavu, niko abakuru bavuze. Batereka twigumire muri iki kimaze iminsi. Mahoro Peace Association murabizi igize imyaka irenga 17 ikora. Hari abantu rero bituriza bakavuga bati iki nicyo twahasanze, twebwe turigumira muri ico uko byagenda kose. Abandi nabo bakibera mu gititi, bati mahoro ni imaze igihe kinini nyine nk'uko twabivuze, kandi irimwo n'abantu benshi, bati natwe reka twibera aho ngaho. Aho usanga abantu baba muri mahoro batayikunda,
batayisobanukirwa ndetse batazi n'ibyo ikora neza bidasobanutse ariko bakayibamo kubera za mpamvu twavuze haruguru. Tugarutse rero kuri Mahoro nyakuri, iyo irasa nkaho itigeze inabaho cyane, yaratangiwe iranavugwa igihe gitoya hanyuma abantu ntibayumva cyane ndetse nayo ntiyakora cyane. Ikintu gishobora kuba cyaratewe wenda no gutinya, cabuze no gutinya umugayo se uko abantu babavuga, kubintinya amaso, ndetse n'izindi fagiteri nyinshi wenda abantu bagenda bagarukaho. Swatese byari byatewe na reaction yuko bari batangaje Michel Gahakanyi Desire ntiyatambuka, hanyuma bikaba byarabaye wenda batari bafite igitekerezo c'ico bashaka, ahubwo byari byatewe na emotion na reaction gusa n'ibindi byinshi cyane. Kuri ubu rero umwe mu bantu nyine bari batangiye Mahoro nyakuri Desire, ubu ngubu baramushumbushe ari muri bodi ya Mahoro. Ntekereza ko wenda bashobora kuba barabikoreye kugira ngo nawe bamufate, bati nitumureka hariya aya ma organisation yandi arimo za mutualite bazamwegera, dore ko buriya muri politiki hari ijambo bazabavuga ngo umwanzi w'umwanzi wawe aba ari umwira wawe. Ati reka tumufate tumwigarurire, ejo bundi batazamwegera, dore ko ari umugabo usobanutse cyane nafite ijambo, ati bakamwigarurira ejo bundi tukamubura. Reka tumuzane tumukubite muri bodi tukomeze twibanire. Ndetse na Dr Kigabo nyine wari umushigikiye nawe ubu ngubu karagenda ahabwa agaciro, yari yariviriye mu bintu bya Mahoro atanabibamwo cyane. Ubu ngubu muri mu kumubona, ejo bundi yakoze n'ibiganiro bamutumiye, noneho harakunda aravuga ngira mwaranamubonye n'umugabo w'umunyabwenge cyane, ndetse ubu nyine agaciro kiwe nawe agomba kugahabwa kubera yuko bidakozwe nyine hari abakompetita cabuze, hari abandi bantu nyine bitandukanyije na Mahoro bashobora wenda kumwegera hanyuma bagakorana, ariko mu rwego rwo kumufata nyine agaciro kiwe agomba kugahabwa, kubera ko twagiye tunagaruka ku buryo yakuweho mu buryo bw'agasuzuguro, agambaniwe, ashinjijwe ibinyoma byo kuriganya ngo no kwiba, kunyereza umutungo w'umuryango, ibintu bivugwa yuko ngo Dr Kigabo yabishinjijwe na murumuna wa Claude Rwaganje. Ngira ngo ibyo binyoma yashinjwaga no kugira ngo bamusimbuze Jean Paul Shaka, ibyo ni ibintu byabereye muri state, ndibwira yuko ari ya New Hampshire, ndetse ngo byari byitezwe yuko uwo bashaka ko batambutsa yarimo Claude Rwaganje, niwe ngo bari bakeneye yuko atambutswa akayobora, ariko ngo bimwe mu byo banashinjaga Dr Kigabo bakavuga ngo ati ni umurundi, ati nabireke, ati ntabwo bikeneye, ntabwo tugomba gukomeza kuyoborwa n'abarundi, ati turashaka guhindura ngo bashireho Rwaganje. Nyuma rero ngo umugambi wabo nk'uko twagiye tubivuga maze gutahurwa, barahindura baravuga ati reka dusubizeho Shaka. Jean Paul nawe ndibwira ko ari umurundi. Ibyo ntabwo tuza kubitindaho cyane, ni birebire, abantu wenda tuzagenda tubigarukaho uko iminsi igenda ishira. Impamvu tuvuga ibi tunabikora mumaze kubimenya, nuko abantu bamenya ukuri hanyuma bakubakira ku kuri nyako, hapana ibinyoma n'ibindi bintu abantu bakora bafufika, bafurika, batakorera ibintu mu kuri. Ibintu twebwe nkamenya ukuri Radiant TV twahagurukiye kurwanya. Hagomba kubaho ukuri, ukuri kurakiza kandi kukubaka. Hanyuma rero
indi organisation ni Banyamulenge Mutuality ubumwe. Bayirimo kubera iki? mazure babo batawa hehehe n'abagabo Ati n'abagabo. Abari muri Banyamulenge Mutuality bayirimo kubera iki? Hariho impamvu nyinshi cyane, ariko reka tugerageze kuvuga twebwe izo twabateguriye nkamenya kuri radio and TV. Impamvu ya mbere rero abantu bari muri Banyamulenge Mutuality ubumwe, hariho yuko abantu bashirutse ubwoba, bagashiruka ubwoba, bakaba bararenze intimidation n'iterabwoba bashirwaho. Nkuko twabibonye usanga hari abantu batinya kuba bo kwitandukanya n'amahoro kubera gutinya FPR n'ibindi. Abantu bari muri Banyamulenge Mutuality buriya ngo harimwe abantu bashize ubwoba, baravuga ati kama mbaya ubwoka imbere. Ngira ngo murabibona, hibo ntabwo batinya kugaragaza ukuri, baranabivuga ku mugaragaro, bakagaragaza n'umwanzi uhaye wica Abanyamulenge uwo ari we. Ikindi kintu gituma harimo abantu bayobotse Banyamulenge Mutuality dore ko itamaze n'igihe kinini itangiye, hari ukurambirwa amafuti y'Amahoro Peace Association. Mahoro Peace Association yagiye ivugwaho ibintu byinshi cyane birimo kunyereza umutungo w'abaturage, kutabaho ubwisanzure ndetse n'amatora ngo akorwe mu muco n'ibindi, gucamwo abatabazi, gucamwo urubyiruko, kubiba amacakubiri byinshi cyane. Noneho abantu bararambirwa, ngo barambirwe ibyo byose bayoboka Banyamulenge Mutuality ubumwe. Iyindi mpamvu ni ukuzinukwa FPR. Nyuma y'uko FPR byagiye bigaragara ndetse igakorwaho na raporo za ONU bivugwa yuko ariyo yajabukije Red Tabara ndetse ngo inafasha Mai Mai. Noneho Abanyamulenge rero barazinukwa, bamenya kumbe ubicira n'uyu ubateje ibibazo ni FPR. Ngo bamare kubimenya, benshi cyane mu Banyamulenge barazinukwa, nubwo hariho abagifite ubwoba kandi aribo benshi, ariko hari abazinutswe. Muri abo bazinutswe rero nibo bamwe muri bo bajoyininze Banyamulenge Mutuality ubumwe. Ngira ngo mwagiye munumva yuko ngo hari naho bivugwa yuko FPR ihemba bamwe mu bayobozi ba Mai Mai barimo bayakutumba n'abandi, ndetse nyine ikanahemba ngo na za Red Tabara ikanabafasha ku mugaragaro bose na Mai Mai, za Forebo na za FNL n'ibindi. Ikindi kintu gitumye hari abantu bari muri Banyamulenge Mutuality abantu batakwirengagiza ni ibigande. Abantu bananiwe gukorera muri Mahoro Peace Association, abantu bakoroganye na Mahoro Peace Association, hanyuma bagashaka aho baza kwihisha, kumva yuko hatangijwe undi muryango rero utandukanye n'iriya Mahoro Peace Association, utumva bimwe mu bikorwa bya Mahoro Peace Association. Ubwo rero bamwe bari babonye ubuturo maze barayoboka, baraza baragarama nyine. Ni babandi n'ubundi usanga unagenzuye wenda no muri Mutuality, Banyamulenge Mutuality ubumwe, ushobora gusanga nyine n'ubundi nta nico bakora. Iyo ni indi facteur. Iyindi facteur itumye hari abantu bari muri Banyamulenge Mutuality ubumwe ni ukugendera mu kigare. Hariho abantu kuriya ikije cyose ukubise ingoma baza bama bapfa kuza bakiruka akagenda nyine, kubera yuko hari abateye gutyo nyine batagira ama analyse, adashobora no kukubwira ati impamvu ndi muri Mutuality niyi, ariko yabona nyine yuko wenda muri Mahoro nta umubona, nta umuzi, kuko ari umuryango munini urimo abantu benshi cyane. Yabona hari abatangiye ari bakavuga ati hariya ubyibuze hari uzambona, bazaza banaduharura naje izina ryanje rizemo kuko turi bake cyane, mboneke nyine, reka nanje nsange bariye. Akabamo n'abandi bagira umwuka w'ubugumutsi nyine,
ibo bagumuka buri gihe abo nabo barahari. abatemeye ko dushiraho abatemeye ko turi Izo zari impamvu zimwe mu mpamvu zituma wenda hari abantu bari muri Banyamulenge Mutuality nk'uko twagiye tunabivuga ahandi. erega Hanyuma bafite imiryango hariho andi ma organisation n'ubundi y'abantu twagiye tuvuga ku giti cabo yatangijwe n'abantu ku giti cabo batuye hano muri Amerika. erega nabo bafite abana yeme abo Nkwibutsa yuko nyine turi mu kiganiro kivuga ku buryo abantu nibatareba neza n'ubundi hazakomeza kuvuka indi miryango hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. bagabo nibo ndataye abo Andi ma organisation rero y'abantu ku giti cabo kubera iki abantu bayatangira cabuze kubera iki abantu bayarimo kuko harimwe abantu bayarimo nayo. bagabo nibo ndirimba Harimwo kurambirwa nyine kubona nta kintu gihagije gikorwa. Abantu bagiye banibaza mukumva na benshi bakritika bakavuga ati dore imyaka irarenga 6 nta bintu bihagije byakozwe kugira ngo iwacu hagaruke umutekano, abantu babone amahoro ndetse banabone buri kimwe cyose bakeneye, nubwo bitoroshe guhereza abantu buri kimwe ariko byibura ukabona hari abararamika yuko nibitangwa nk'amafunguro n'ibindi bitagera kuri bose. Abantu rero kuba babona nta kintu gikorwa cyabuze ibikorwa bidahagije bakarambirwa maze bagatangira ayo ma organisation ndetse bakabona n'ababayoboka bayabamo. ngaho hinduka Ikindi gituma muri ayo ma organisation nyine twagiye tuvuga akora ibikorwa iri ya ruguru y'abantu ku biti byabo n'abandi abantu bangahe bihuza bagakora organisation yabo ni umuhamagaro n'ishaka. Hariho abantu bagira ishaka maze bakabura aho babikorera cabuze ntibabone ntibisange, hanyuma cabuze se ari ishaka gusa n'umuhamagaro na wito bagahaguruka bagatangira ibintu bagafasha imfubyi, abapfakazi, bagafasha abatishoboye bose. amaso yawe Ikindi ni umwuka wo kwigumura no gutera icizere imiryango n'ubundi isanzwe iriho muri Amerika. zureba abo batabaye Bati icizere bagahitamo nyine kugumuka. Ikindi gituma hari abantu babarizwa muri aya ma organisation yandi ntitwagiye tuvuga mu izina ni menshi cyane, hari namwe tutamenya. Harimo kwa yindi facteur ni ukwibonamo ubushobozi ukaburaho ubugaragariza ibikurimo. Hariho kuko twagiye tunabigarukaho hari aho usanga nyine nko muri mahoro amatora adakorwa mu bwisanzure, ukabuzi ngo ninashiramwo kandidatire yanje ntari wenda mu gikundi c'abantu runaka sinzatambuka. Noneho wa muntu yareba akabona nta kanya cabuze ntaho hawa agaciro agahitamo kwitangirira ibyiwe agakurura babiri cabuze batatu bagatangirana nyine bagakora. ngaho hindukiza amaso yawe mazureba abo bitanze Iyindi mpamvu ituma hari abayoboka ya ma organisation yandi y'abantu batangira nyine ku biti byabo no gushaka ubwisanzure n'ubwigenge. Byagiye bigaragara yuko usanga nyine iyo ukorera muri aya ma organisation cyabuze ama mutuality y'ama association y'abanyamurenge hano muri Amerika, usanga nyine abantu basa naho bari kuri pressure. Noneho abantu bose ntibabifate kimwe, bamwe bakumva barabangamiwe cabuze baratsikamiwe. Noneho mu gushaka ubwigenge no gushaka ubwisanzure bagatangira ibintu byabo babasha kuyobora nyine uko babitekereza nuko babyumva kugira ngo nyine batanga umusanzu wabo muri gakondo. n'abagabo na ntwari n'abagabo n'ababa mama n'abagabo Gideon Hanyuma rero reka dukomeze tugere rero niye mpamvu rero tubona nkamenya ukuri radio and TV hazavuka indi miryango nihatagira igikorwa hano muri Amerika. n'abagabo Twovuga yuko ari izihe mpamvu
twoshingiraho tuvuga yuko ivyo bintu bishobora kuba abantu baramutse batabaye hange. Ijambo rya mbere, umwanzi kuguma gucamwa abanyamurenge. Abantu nibataba hange kubera ko umwanzi w'umunyamurenge arahari koko. Hari ushobora kuvuga akavuga nyine nkuko babandi bose mugenda muvuga uko babivuga, nabo bavuga yuko ari umwanzi w'abanyamurenge. Abo rero ari umwanzi nyine akora uko ashoboye kose kugira ngo aguma bacemo. Umwanzi rero nakomeza gucamwa abantu bakamuhurwaho, cabuze bakamufungurira imiryango akinjira akaguma kubacamo, n'ubundi nyine hazakomeza kuvuka indi miryango hano muri Amerika. Usange yakuruye umwanzi, yakuruye abayababwiye ibi, yabwiye bariya, yateranyije abanaba, abantu bagume basatagurikemwo ibice byinshi cyane. Irindi jambo rizatuma abantu batabaye hange hakomeza kuvuga indi miryango ni communication mbi iba mu banyamurenge. Abanyamurenge ntibazi kuganira, abanyamurenge ntibazi guhana agaciro ngo bavugane, barebe ibyo batumvikana babikemure bikiri mu mayira masha bitarafata iyindi ntera. Ugasanga uyu nguyu agiranye ikibazo n'uyu, bakabrokana, ntibazabashe kuganira, ntibabashe kwicarana ngo bakemure amakimbirane, bacoca amajambo, hanyuma bagatandukana, uri akajukwiwe n'undi akajukwe. Namba hari ikintu cyane abanyamurenge bagomba gushiramo imbaraga nuku kwiga ibintu vya communication, cabuze ku improvinga, kwikosora mu bintu vya communication. Communication y'abanyamurenge ni mbi cyane. Irindi jambo ni ukubura systeme nziza yubakiye ku nyandiko n'amategeko byashizweho n'abanyamuryango, cabuze n'abanyamurenge nyirizina ba nyiri bikorwa bishobora kuzana impinduka mu bwoko. Kubera iki tuvuze iki kintu? Systeme nziza ubundi kwiriye kuba yubakiye ku mahame y'abantu bose, uko abantu babona ibintu n'ico batekereje kugeraho, hanyuma bikaba ari ibintu biri documente, byanditse, bivuguruwe neza, bitunganijwe neza. Noneho ya systeme yihari uje wese agomba kuyigenderamo. Niyo hahindutse ubuyobozi nta kintu gihungabana kubera yuko systeme bihari kandi irakomeza ikaraninga. N'umwana mutashobora kuza akayiraninga. Uku kubura rero ku systeme nziza yubakiye ku nyandiko, yubakiye ku mategeko, kandi byashiriweho abaturage ndetse bishirwaho n'abaturage bigamije impinduka, kubura kwayo bishobora gutuma n'ubundi abantu bakomeza gucikamo, hakaremwa indi muryango hano muri Amerika, muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Irindi jambo ni ugutandukana kw'ibitekerezo. Iki kintu cyo gutandukana mu bitekerezo, kuba abantu bumva gutandukanya ubundi byagakwiriye kuba indangagaciro ituma buri muntu wese yisanga, akavuga uko abyumva, undi akavuga uko abyumva, hanyuma bakareba icyo abantu benshi bahurijeho, hanyuma kigakorwa. Nk'iyo mubona habaho ibintu za parlement n'abasenateri, muza mubona yuko n'uburyo bakora ibintu baravote, ugasanga abahuje igitekerezo ari benshi bakacemeza, ariko buri wese agahabwa umwanya agatanga ibitekerezo bye, bakabikoraho deba, bakareba igitekerezo gikwiriye, akaba arico baha kipaumbele. Ariko mu bwoko bwacu nyine aho usanga abantu badahuje ibitekerezo bagatandukana, bakigizanyayo, ntibagire uwo bahereza agaciro ngo ubwo ngo nuko mutumva ibintu kimwe, cyabuze utavuga ibintu kuko umuyobozi runaka byumva, ubwo ngubaye umwe mu barwanya abayobozi, cyabuze ubaye ikigande. Nyamara ibyo bwari ubutunzi bukomeye cyane kugira ngo twumve abantu uko babona ibintu gutandukanye. Burya iyo ubona ibintu gutandukanye nanone biba ari ibintu byiza kugira ngo mutazahora mu kintu kimwe. Umubyeyi mu rugo iyo azi guteka ibyo kurya by'ubwoko bumwe gusa, bigeraho abantu bakarwara indwara z'imirire mibi. Ariko kubera ko ababyeyi baba bazi uyu munsi agacumba,
ejo bagateka umuceri, bagateka akasosi k'inyama, inyama nziza cyane, muranyihanganira, umwita w'inyama. Hanyuma akabasha guteka imboga z'ibyatsi n'ibindi. Ibyo nibyo bituma abantu barushaho kuguma kurya neza. Ibitekerezo bitandukanye rero nabyo buriya ni ikintu cy'agaciro kandi cyagakwiriye guhabwa agaciro. Gutandukana kw'ibitekerezo rero, reka tuvuge kuri none hano muri Amerika hariho abantu babumva imirongo ya gumino nk'abantu b'abarwanashyaka batabazi. Tuvuge kuri none uyu munsi bahisemo gukurura bangahe bakavuga ati reka dutangire ikintu cyacu cy'abantu bumva imirongo n'ibitekerezo n'ibikorwa bya gumino. Abanationaliste nabo bakavuga bati natwe tugiye gutangira ikintu cy'abanationaliste muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nk'uko RCD nayo yigaruriye mahoro kandi babacengeza amatwara yabo. Ati natwe reka tubitangire. Ubu izo ni izindi organization zigenda zivuka. Hanyuma abandi nabo bakaba barimwo nk'icyo nakwita ngo ni Gakunzi factor. Freddy Gakunzi factor ni Gakunzi wahoze yiyamamaza kuyobora Amahoro Peace Association. Hanyuma murabizi uko yariganyijwe, amatora ntiyaba mu muco kandi nawe arabyivugira. Hanyuma nk'uwo muzi n'ibitekerezo bye yari afite, akavuga ati njewe ndashaka kugira ngo tugaragaze umwanzi, tumare intambara, ikindi ndashaka kugira ngo tuzane abantu hamwe, aya ma organization yose tuyahuze. Mu gihe hari abandi bo bumva yuko guhuza ntacyo bimaze, ahubwo bo bokomeza kubera ko wenda bafite umubare w'abantu benshi, cyabuze bifatiye abantu benshi. Noneho uyu Gakunzi nawe bwaceje akavuga ati dore amatora yabaye ntabwo yabaye mu bwisanzure, abari bamushigikiye bamwumva banamukunze bakavuga bati turi kumwe nawe, icyo dutegeka nicyo dukora. Gakunzi wari ufite kuvuga ati nzafata amahoro na mutualite nihatanabaho kuba umwe, byibura abantu baze bahuza ibikorwa. Ubwo nawe ejo akaba kubisa ingoma akavuga ati iki ni ikintu dutangiye cyo kuzana abanyamurenge bose hamwe, undi muryango nawe ukabuvutsa utyo. Iyo ni imifano twagiye dutanga, ukuye yuko hari nabaho dufite amakuru yuko hari abantu nabo batangiye ibiganiro byo kugenda baganira bashaka gutangira ikintu ngo kizahuza amahoro na mutualite. Ariko wenda ku mufano wa Gakunzi factor, iyo facteur ya Gakunzi kuko twebwe menye kuri radio and TV twabyise, nayo ushobora kugira gutya nyine ugasanga ibyo nyine yavuze byo guhuza abantu, urumva yuko hari abandi babyumvishe kandi ngo bamaze kugenda baganiriza abatari bake ngo batangire ikintu kizahuza gihuriza abantu bose hamwe. Kuko murabizi ko hano haba urubyiruko rwigenga ruvuga ruti twebwe waba amahoro cyabuze waba mutualite ntacyo bitubwiye, waba utanafite naho ubarizwa, wowe ngwino gusa wisange mu bajene bagenzi bawe. Ikindi kintu rero abantu batabaye hange gishobora gutuma haguma kuremwa indi miryango muri Amerika ni ugukoreshwa n'ama emotion n'agahayo. Akenshi cyane iyo ni facteur ikunda kuba mu biyoborere y'abanyamurenge, aho usanga agahayo n'ama emotion, imijinya n'ibindi ari byo bikoreshwa, ugasanga ntabwo abantu babasha gutunganya ibintu, ahubwo bararakaranye, ahubwo bakoresheje agahayo bagatandukana. Umwe akagenda agatangira ibye n'undi agatangira ibye, cyabuze wa wundi ufite imbaraga kurusha uwabo akaguma agakora, na wa wundi akagenda akaja ahantu mu gisika, ahantu mwikwe mu nguni akicara nyine ariko atumva wa wundi wabo. Igihe rero abonye umugana nabo bagatangira ikindi kintu cyabo. Urabizi igihe cyose ukandamije abantu cyabuze ukabigizayo baragenda bakiregurupa, hanyuma bakaza bagahangana nawe. Irindi jambo rishobora kuzatuma imiryango dukomeza kubona myinshi muri Amerika ni ukwimakaza imirara. Ngira ngo twagiye tubivuga cyane kandi n'ubu turabivuga, abantu nibatirinda
ibintu byo kugendera mu mirara ngo ushigikire umuntu kubera yuko muvukana mu murara umwe, wundi ntumushigikire kandi wenda ari mukuri ariko ukabikorera igifamiye icene wabo, ibyo nabyo bizatuma ejo n'ejo bundi akomeza kuvuga indi miryango hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Dore ko mubizi yuko abanyamurenge bose batabarizwa mu murara umwe, ahubwo hari imirara myinshi cyane ishobora kubika bakaba muri 28. Ubwo rero abantu batitonze cyane mwazagira gutya mukumva buri murara n'uwawo muryango, nubwo atari byo twifuza. Murabizi ko tutifuza gusenya, ahubwo twifuza kubaka. Ni nayo mpamvu twaya dukora kino kiganiro kugira ngo tuonye abantu, cyabuze duhereza abantu gasopo, niba atareba ngo babe hange imiryango izakuma kuvuka muri Amerika. Professor nuko bubaka igihugu mame. Irindi jambo ni abanyapolitike binjira mu miryango nyine bagacengeza amatwara yabo. Uyu munsi ni Mahoro Peace Association, ejo wenda abanationaliste bazaba bageze ino, ejo abandi nabo bazaba batangije icama cyabo, hanyuma bagikubite muri mutualité cyabuze association runaka y'abanyamurenge, noneho usange abadahuje nabo imirongo ya politike nabo bigumure batangira ibyabo, imiryango nyine n'ubundi ikomeze kuvuka. Uko gukoreshwa ku nyungu z'abanyapolitike no kugendera mu kwaha kw'abanyapolitike n'imirongo runaka ya politike nabyo biri mu bizatuma abantu batabaye hange ho komeza kuvuka indi miryango. Twihuse, irindi jambo ni ukubura icerekezo rusange. Hariho ikintu gikomeye cyane abanyamurenge batazabitaho. Uramutse uhuje abanyamurenge ukababaza ngo ese niki kintu muhaye muharanira mu byago murimo, mu bibazo mufite kuri none ubu nyine, niki kintu muhaye muharanira, niki mushize imbere? Abantu bazi, bigishijwe, bumvishijwe, bisangamo cyabuze bibonamo. Wegereye abanyamurenge bangahe nk'icumi ku mufano ukababaza tese niki cerekezo rusange kubwoko mufite, abenshi ntacyo bokubwira, nta nico bazi. Abandi nabo bokubwira ibyo bitekerereje, ariko si cerekezo rusange abantu bumva kandi bumvikanyeho bishiriyeho ubwabo ngo bagikorere kandi bakigereho nk'ubwoko. Uku kubura icerekezo rusange bizatuma buri wese n'icerekezo ciwe yifitiye atandukana n'undi, kuko murabizi buri wese abafite icerekezo gitandukanye n'icya mugenzi wiwe, maze imiryango ikomeza ivuke hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Irindi jambo wenda ry'icumi ni politike ya RCD-FPR na Mahoro. Iyi politike iza yitwa ngo ni keep them busy but take them nowhere. Ugume ubagire busy, bagaragare yuko hari icyo bahaye bakora, ariko ntugira aho ubajana. Iki nicyo kintu cyabaye kandi niyo politike cyane yimakajwe na RCD na FPR, ndetse yashizwe muri Mahoro Peace Association. Ati kubera iki uvuga gutyo mwarimu Rutikanga? Imyaka 6 irashize abanyamurenge bari mu kaga. Kuri uyu munsi wa none iyo wicaje abanyamurenge hano muri Amerika, dore ko benshi babarizwa mu muryango wa Mahoro Peace Association, bakakubwira intambara ubwoko burimo ugutandukanya, buri wese akayivuga ukwiwe, ntibashobora no guhuriza ku ntambara ubwabo bafite. Hanyuma mu myaka 6 nyine n'ubundi ishize, ni iki cyakozwe? Hagaragarwa yuko hari ama activity, hari bihaye bikorwa, ariko ntaho bijana abantu, ndetse niyo ntambara ubwayo ntinashire, ahubwo ugasanga ibintu bikomeje kugenda nabi. Iryo rero si ijambo abantu bagomba kwirengagiza. You keep them busy but take them nowhere. Iyi politike nidahinduka iyo kuba abantu batagira ahantu bava naho bajanwa ngo bahabone, bishobora gukururira ko hakomeza kuvuka indi miryango hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
no, no. Siake. irindi jambo ni ubukene bw'ubuyobozi bwiza. Mu biganiro by'ubushize twakoze twagaragaje ubuyobozi bwiza, dutanga n'amasitile ya leadership atandukanye. Rero kubura ubuyobozi bwiza, ubuyobozi bukora ku nyungu z'abaturage, ubuyobozi bukora mu muco, ubuyobozi nyine bwiza butunganye, ubukene bwabwo ni buri mu bintu bizakururira cyane ko abantu bagomba gucikamo, mu rwego rwo kugira ngo abantu birinde yuko abantu bakomeza gucikamo no kurema indi miryango hano muri Amerika. Nuko hagomba kubaho abayobozi beza. Abayobozi beza ni abameze gute? Ni abayobozi bafite inyungu ndetse n'agaciro k'umuryango ku mutima, cyabuze k'ubwoko ku mutima. Ndavuga bashira inyungu z'ubwoko imbere kandi bitanga, abantu bagira umusimamo, badashobora kugamburuzwa ngo bakoreshwe amafuti. Cyabuze abantu badashobora gushukwa, bate imirongo y'ubwoko kubw'ubwoba se, intimidation n'ibindi. Abo bayobozi batagira umusimamo, bayobozi baraho gusa, ushobora gutwara uko yishakiye, cyabuze ukaza ukamuintimida akava ku ijambo cyabuze ku cy'ubwoko bwiyemeje. Abo bayobozi rero nituguma kuba aribo tudafite abayobozi beza, bizatuma n'ubundi abantu baguma gusandara, buri wese akurura wiwe, batangira ibindi bintu byabo. Murengereka nkubwire njyewe narumiwe. Irindi jambo ni ukubura abagabo b'abasaje, abagabo b'inyangamugayo, dore ko abenshi mu bagabo buri wese yagiye yifatira uruhande rwiwe maze bakabogama. Kera impamvu ubwoko butagiraga ibibazo, wasangaga hari abagabo b'abasaje, abagabo b'inyangamugayo baza bagaca urubanza, bagahagarara hagati y'ibibazo, bagakemura, bagahuza abantu, bagatunganya ibintu. Ariko abubu ngubu ni abantu babogama, nabwo kubw'inyungu zabo bwite. Cyabuze ugasanga nabo baratinya abantu runaka, baratinya kuba wenda bashobora uko abantu bababona, hanyuma bigatuma babogama, cyabuze bakicecekera. Ivyo rero bigatuma ubwoko n'ubundi buguma kurindagizwa, ibibazo n'amakimbirane bivutse mu bwoko ntibyicarirwe ngo bitunganwe, kubera nyine ubu bukene bwo kubura inyangamugayo mu bwoko. Ndetse usanga akenshi n'abapasitori bari abantu bagira agaciro mu bwoko, bakemuraga amakimbirane, bakazana abantu hamwe. Ariko ubu nabo usanga ahubwo bafite uruhare mu bibazo ubwoko burimo. Ubu bukene rero bw'inyangamugayo bw'abasaje nabwo buzakostinga ubwoko, bitume abantu batarebye neza, n'ubundi hakomeza kuvuka indi miryango hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, dore ko ari igihugu cy'abantu bamaze guca kenge, bafite ubumenyi n'ibintu byinshi bibarimo, ku buryo ashobora gukora ikintu, agatangira ikintu ciwe kandi akakijustifia, akagiha umurongo, amenyekanye ubwenge bwinshi cyane muri iki gihugu, kandi abantu bakamwumva, bakamukurikira. Reka turangirize kuri iri jambo, wenda ni byinshi cyane ntabwo twabimara, ariko turangirize kuri iri jambo. Ikintu cya 16 dushobora kuvuga ni uburiganya mu matora. Mwagiye mwumva cyane uburiganya mu matora ya Mahoro Peace Association, nimaze igihe bivugwa yuko abayobozi badatorwa ahubwo bashirwaho, ikiba kikaba ari kinamico. Kandi koko nibyo abantu benshi bamaze kugenda bagiye babibona cyane, ndetse hari n'ibihamya byinshi cyane bishobora kubigaragaza. Abantu barabizi, barabibona, babona aho bipfira, noneho abantu bakarambirwa. Ibyo rero by'uburiganya, namba hari umuntu wari uhagurutse afite muri we umutima wo gukorera ubwoko, hanyuma akariganwa, ejo bundi azisanga ku ruhande, yakuruye abamushigikiye n'abamwumva, batangira uwabo mu muryango utandukanye n'uwo yahoze yiyamamazamo. Kubera iki? Kubera yuko amatora ntayabaye, ntaba mu muco, ntaba mu bwisanzure, ahubwo habamwe amatirimbukanya n'uburiganya. Ibyo bigakururira yuko hano muri Amerika rero hakomeza kuvuka indi miryango myinshi cyane.
aho usanga umugabo yicaye imahanga yoyo. reka rero mbibutse yuko uyu mwaka twarababwiye ngo ni ukubasheganya cyabuze kubashaganya turiko turabashaganya twiyemeje kubasheganya kugira ngo mubyuke mukorere ubwoko mwubake ubwoko bwiza cyane kandi ubwoko butunganye ndetse bubayeho neza, ubwoko butinywa mu isi, ubwoko bufite agaciro, ubwoko bufite ijambo mu mahanga. Ikindi rero mbwira abantu yuko gukora iki kiganiro narindi ko mbereka gusa kugira ngo abantu babe makini, cyabuze abantu bamanikinike bamenye ubwenge barebe kure birinde ibintu bishobora gutuma abantu baguma gucikagurikamo. Murabizi yuko abantu iyo bagumye gucikagurika bitagenda neza. Umugozi w'inyabutatu urakomera cyane iyo abantu bahuje bagahuriza hamwe bakora byinshi kandi bakabikora neza cyane. Hari umuhanga wavuze ngo namba ushaka kugera kure wige kugendana n'abandi, ariko namba ushaka kugenda wihuta ushaka kwihuta ugenda uri wenyine. Abantu niba haba hamwe bazagera kure cyane, ariko nugenda uri wenyine uzirukanka nyuma uze kunanirwa ntugere ku cyerekezo. Abantu rero birinde ibikomeza kubatanya, baharanira ubumwe. Iyo reka tuvuge yuko kwari gusa n'abantu bahwitura abandi tubasheganya nk'uko twavuze yuko uyu mwaka ari uwo kubasheganya kugira ngo mumenye ubwenge ndetse murusheho no kuba makini, cyabuze murusheho kuba hange. Iyi rero yarimenya ukuri radio and TV, kuri mikro yari umwarimu wanyu Professor Rutikanga. Reka tubonane mu biganiro byacu by'ubutaha. Murakagira Imana n'amakuta. Gaho hindukiza amaso yawe, maso reba abo bitanze. Gaho hindukiza amaso yawe, maso reba abo batawaye.